because Dabo Soccer Academy make us some digiscan can say me a billionaire into your best your papa Ibrahim mama no me mentor no your papa Kennedy Japan utia kwan on the fast so yeah at the four a show crying me pesa make us a baby but I buy me contract Jones Ajimane the creative director Kumawood movie bisa na Lilwin kwaku Omu an report on them, one by no de mebusem. We miracle few yeka woma ayi stars ye paper oyo no. Mama say wa Apostle John Pra kwakumenu Jones akola ne. Platform ametena so akasa no e wo international. Ebi obi wo ho a ontena sa platform ne so da. Obia ni wa watena international platform. Kokko check marker. It is a BBC. So be our standard. Your baby or Lilwin Beko, Obi Kule Hunu. I think more Jones are training Munina, Bieno, a big channel. Lemfi asa aka omuhu biem. Paulino there I make just suggest download Lemfi na use. A free nay ekosi 9th of September. Lemfi says so use Lemfi they send this guy about $50, 50 euros, £50 or child 2% cashback straight and so we'll send this car come on for now we home percentage. Lemfi pay and app a bit to me aye. And to just go straight on your Google Play Store and I say iOS never download the Lemfi. Kaisa Paulino, men I catch you to use promo code Paulino POLEENO. Lemfi can surprise you anytime. And to just download Lemfi. Next start to use Lemfi. Now enjoy Nepal Lemfi edema lovely customers. All right, and I was Atonsu AstroTurf, Yane Dabo Soccer Academy, team manager down. Manager Wadripo na wani Alonso ana. Ona ari Alonso no. Oh okay. Chalmunya musimra. Musi na mbra. Dabo mani ni musimra. Kotoa na hana kotoa no. Tibu kotoa. Ona usi anu abodi. O ya hwan. Suleiman Isifu. Ni eno na de bobo no. Wan suni. Oso ya hwan. Samodoni. O bo say. Me left wing. Okay, there's a whole bunch of chances. And also your Abdul Karim Mubarak. Oh, okay. Also body oversight. Defensive midfielder. Also your Yaw Dabo. Oh, okay. Obasan Mbappe. Abubakar Abdullahi. Oh, okay. AKA also Mohammed Said. AKA Sukule. Also Obedewa. Me so me dey wo. Me name no. Guy aviator. Ada uchi aviator na. I be bet pa. What I was say? Tawfik Haruna Suleiman. Huh? Tawfik Haruna Suleiman. Also nickname is Techima Zero. Okay. Akwe babo short pa. Also Yaw Misa. And our nickname is Stones. Calibra form. Also Japan Belotti. Oh, okay. Anchi Belotti. Okay. And I also keeper na. C'est for me. Who keeper? Patwa. We also why there. It's a keeper na Elias Fuseni. Okay. Boss na so. Team Francis. Okay. Kante. Ngoro Kante. And also Abu Musa. AKA Enwani Abu Musa. James Bichala. AKA Akimi. One time. Guys. Kevin Boati. AKA Chipomoti. Eric Mazim Chipomoti. Hey, footballers need nicknames. About Judy. Now Samson Tukili. Ah, Dabo. Anyway na Obana de ba no. That is share more no. Obana go say. A free ba ne. Dan o do be share Dabo no. Oh, wo fa no. Fantastic. What's you doing biom? Samson Tukili. Kai AKA MTN. Everywhere you go. And I was say Akwasi Richmond AKA Virgil van Dijk. What's up? Guys. Kila na ni. I don't know where that's all fans are. I don't know what fans are. Prince Asari AKA Babonsu. What's up? So where double man no. Double man champions. Now what about the Courtois so near Courtois. What's up? What also sorry what can be within that. And also Amos
Ah, also yeah, Goalkeeper. goalkeeper. Oh, okay. Me person me who team. Mini how? I don't China ni ana. Ana also. From Sammy. Sammy, what nickname you there? From Morgan Rogers. Morgan Rogers. Oh, fantastic. So Dabo Soccer Academy. Ne man no team bass nso ni. Coach nso ni. Ah, coach na coach bra. Bra because me mo nyina mo ka ho bi. Coach bra. Mo mra na ene me shara bass ma be stra team no. Anytime we share bia me ne team manager be kasa bia na aba fan. Coach Pato na so di na. Yeah, from Ayuba Abdelkader. Ayuba. Coach Kader. Fantastic. And I was CM Bawa Abdurrahim. But it seems like I say Muslims no interested in sports power. Yeah, because names are meeting no more na and I be Muslim name beto onye Muslim ana. Omo nyina afre nyame ankasa. Wow, they are interested in sports but because we players agidi wo Ghana hapa more na no Muslims. It tells you say mo boa Ghana sports power. So coach, niama ko say coach na ankasa pa no say na usi ya oniama so far as players are concerned. Niama de ko yi. Yeah, try your best. And nia very important no say eba support I hear from the president of the club. Okay. Eba President Dabo. Yes. Eba ni yi. Nti niama bibia e ko si yi. Like bibia mo hia bi o provide mamo. Sanity. Fantastic. Unya ne sa as a coach say u hia bibi na so president e de mawa sana usi feel. And that is the best. And na coach be here. That is the target of every coach. Okay. Say equipment are we here, you request, you get it. Balls are we here. Everything that would help in the development, it comes. Fantastic. So Pacho, also you're there. Pacho, make me English. You can speak English, no problem. Oh, everything we are. Manenka English, I know feel comfortable. We are doing good, and the team is doing good. Our big ups to our president, CEO Dabo. He's doing well for us. Okay. So, what exactly do you do for the team? I am the TM, and I take care of the team, and I manage the affairs. But our CEO sponsors everything. Wow. But were you once a player? No, I only play like specials, the Sunday special and the Friday. So I'm never a player before. Okay, you've never been to anything before. You've not played for anything before. I don't do that. I've never been that. Okay. All right. Thank you very much, TM. Mamene, the president of Dabo Soccer Academy. Any uncommon kakra. Hey, manager, is it the acting in the wajayu? Or no koboba kubia no about the place sikasa. Nazo acting they say the idea. Untimi nyai njai boy enkoya acting sem. Unjai say they say me hu wo set so ka che. Wankasa pa production pa wankasa wo ye pa de unche da nyebi. Oh, one say this time no say moving assessment said they can on say YouTube no and adwuma we no so sometimes say here time but me adwuma no na sense me adwuma ma akabeneza I'm say na we comfort chia me bi yeah na say kwa ye twa story one collect one pa ba wo ankasa pa me ko set so say me am produce di ache ache say team no use kan more than so adwuma na e de wo buy na wo be ye adwuma na e pagya wo no unya sika no wo de akɔhye be fufuro agyasin na to oh ye njan to wonum ye even next week kra me ankasa me location ye njan to ye ba unsa football ya de bia u invest wo ma wo betima yiwani uyiwani e be kokwa because nipa nbeka say ye hia we na wo ye adwuma twi scan ba na scan so emfa right way na enkoyi intino sometimes we start a project bia na person hum yi a aju di a kire na wo hum yi wati ase yi enti anu je a kire mo obi kula na nipa na ka asema unim die wom ani die enim aha no so just say no wo do sika ko rem na se wanka se wan die chama oni anko ho a ebe mo aboka obeboka because football ehieska always because pitch ya astroturf ye rent you obe rent every day be ya rent what I say bus yes way de bia ye fili konkoli ton na ene eba de bia fuwe obetwa weke sika obewe inti edimandi sika edimandi sika pa enu tina ma say no won shedan for ni ma sini side ni bebre because oh da bi sisi ni na ho na abetwa ede
sikane beblo ba won say this time no won say ye won crofobia wo man notice won for YouTube nankasa aha nti wo won chen ya na wo mun so e bi kura YouTube ni e be fa wa won tru hu twa na obon so hu say wo ye tight opewe bia obeble aha but adwuma de wo ma yetwa ba o hwepa dia sports say football nankasa say sports nankasa no sika wo mo be bram de otimi say sika wo mti ama wani abre wo hopa this time oh football de men ka se sikanim ba won se niam tutoyi a unza fe ni a start nti se nyame ya adum na niam tutoyi a enye problem waja se on se adwuma bi a hyase na edin enye ize na this time na fe na government no ediske ura bonim unse first na Ghana Premier League the whole Ghana Premier League tama media maji ye kura na 2 billion wow waja se nansanya kura na baby ani go stars je na 5 billion okay wacha say what bought the whole season o enye izo timbu okomo season we no aboka atwambe 30 billion kotokokro ndru no one number 50 billion now je league na sikane omnisha enti sese no aban discover be wulama aban Premier League no sese yes wa be win no ubenya 20 billion aha wa be di second eno nso wo de wo ho saa nti se na ma sika no babo nim ti bebo aban na abaso because football ya adwuma bi a edi sika ti wanya sika ba de yesra aban ne se mo yin ani hinta academy because academy no ye ne yetete nkwala no na academy adwuma ne ye ding because okofa akrani from village okofa akrani from roadside na yenso ye te blesso ewo street so because for player na una be feedi na no pa wi anwumle o be ye niama beble na ama player no enemi ni boot enemi hia we ade chia mi hia we eye niama beble nti e be sere se aban no odisika ene sports minister se wom diska ewura Premier League ni omun twa mani be hwa academy no because academy no say yan tete akora ni yi a onyina wontimi mo proper football watch as wontimi mo coach yo flitamale ko fa no obe rent diamond no bosom obetwa ne ka team manager oflitamale ono so sa obe ma ne dan obetwa ne ka workers beble watch as adwuma we workers ye won ho doso enti obetwa obi aka nti e be sere Sabana beye ya mwa discover be wula mani football ni Premier League ni ma on shasha academy no because o sha right dreamer bla se mimi wo sikapa na misimi yetima bla men Canada the right dream ne wa fe ye metima ye more than that so unye sika bi ne de mo obi invest e wo Dabo Soccer Academy obi tin yes ye wi amesane Melande na maje wonyina hini na kire because ye be ko ho yes mesane amana de asate yantam na maje ato nyina hini sese akanwulam wacha se biko ni nyina yeska uko dwi so ni nyina wantimi ansanya hwe bi akanwulam on se eyeska wo on se uye wei ankura yi didi wacha se uye we inti se scan ekosha na besha no udi agro abeloke inti ye ja ho na to kakra wacha se inti se yenye investors na wom diske wurama where right dream or starting with 2 bedroom 3 bedroom but eya abrofo na ono ane nkofo abrofo na eba wom besra na wom de donation ne mwa ene hwe right dream wom so ene hwe wom etim tete place akuku dampa kudu so ya academy player what I say Kamadin right dream chese ohwe place Ghana place do top level o mo bobo ye diska kese toma o mo nyina from academy it is so mine ye pese national team ye pese ye Ghana Premier League ni ye ye hwa academy no wo ma akampo nkola because ye ka academy a enye za akra no fie na eba wo akra ne te so ti se board no o te so light bay bibia wona wo fa akra ni bibia wona wo fa ye ka academy nti ye ka ye bone nye ka ketwa ye be sere why nanu ye hu se why ye pani no
me ref ni waye basintali me hu se wa frɛ shatawale se o hye na adwuma mu kana ama shaizi wa betwi bia o support wo mu nane wo mani because ma te se as a president say companies no wo mu mo football for no ye be dai papa ma hama ase because ade we bi nsida e wo football mu Inti said the only companies any numakuo na kasa no ye be sere wo me ye ba wo ma so ye a wo mo aye na wo mo support yen what I say wo mo support yen na yen su yentimi ntete nkora no na wo munya baabi pa anya den engina because Dabo Soccer Academy make asem di giskan ke se me bilonia nkofo frefrefe be pa me na me ka cho se me obi me ba ko Dabo team na me see me se me giskan ka me bilonia no kra na me ka cho because me wo bi wo a even when me nam social media correct me do be 100 million 50 million say me do be ko Dabo Soccer Academy on fa ne ma e do fansa me ankasa na me se me jewa 5,000 ya me nya nipa bebele ube me agigiska dey justify open offer what I say ube bebele ube but on the sometimes no academy no enye easy o on the abrochile team se no aban support tu ebu on collective kura coaches ne kura ebu aban na yeden etwia wo mka ebu on so awa donate ne ho na yeden ama adwuma no what I say ha nti ye besere aban ni mpanifo ye papa Ibrahim mama no me mentor no because temia mitie ne story temia mi mine what I say me oze adman itino Temian utie ne story ye papa Kennedy Japan utie kwan a ombe fa so ye adefo a ehwe nkran se enni kwan se ka ho utie papa despite into ye adwuma bia difficult beba ba u pushi a nyame ba mu ahia oboafo tie be sere Ghana mpanifo Dr. Biam mpanifo no any government na nkasa no ma wo mo pompiska ne hye Premier League nko a wo mo hwe yen a yen so ye wo fom no yen so ne ye boa nkran tete wo mo nti ye be sere pa ye be sere unya opportunity academies ni bi so mo abrofo ne ade unya opportunity etu kwan kwa abroche ema after match no we ye interview kakra bi ema e blow all over the world so opportunity na unya ye no we because Dabo all this opportunity a day na unso timi dey want me nya sponsor be from abroche want me nya sponsorship investor bia ma na mfa ne mo ambewura team no ne wo sen ka say am be surprise pa the woman say interview amene makaye wo Spain on say omo ye adwumaku na me so satam na aka be 3 days ne ma ba Ghana nti yantimi antoa so anye we nti eno de wo ho se eno de ye exposure na ni pande ama wa ma fame ni ade nti no enka fane se me bae no enka madwuma no investors bi bua me anase we ya obesoa project na akokere wo na wo mo nso aba ba eden abehwe because na say am ko FC na nsa me nkura ko wo me project no wo mo pese wo mo so di wo mani behwe what I say because twa so nya wo club house baby a nkura ne wo ti se de campi wo mo ba bia wo de a wo pitch ba kwa na mienu what I say wo mu say yes because bloni one wo ya de sometimes o pese dru baby what I say no one who say yes you are serious oh yeah adwuma what I say because right dream there no say e bloni nso de obehu se ne yonko bloni ya de a intempa no asom no a support so wo die se na make obi ho our plans no or ideas no but onyansi bibi mpo but how be presenting the plans and the money people no boy our dream so my main support no etika wo die sa chance ya wenye kebia obetimi ni teams ni bia didi nkomo e bia se Barcelona Arsenal ne sa teams na mo ko hwehwe no mo behwe team no sadia ene e adoptive team no feed and players bibi say on say more at times no sometimes ebu a won pese wo mu players wo top e bia wetima produce baako mienu ewo inside na wo mahu adwuma e free team ni mo ye de eba what I say but so far so good yeah try your best me team me go 5 years it is improvement aba but yes say aban no e me support any enya aban nko a obo oye individual oni Ghana o abrochiro obo oye Ghana
o investor ba wonim how obesi fade ne sika be shetim nim ye besra wo mo ba ye ne wo be ya adwuma ye be hwe because team nipa ba akonye okwa blochila sponsorship ne de ye team ye investors ane de ye team nipa ba akontimi nye team me papa de na se wa bie aduane ni amakwe mine say me hwehwe ne pa mani abre Mr. Ni amakwe ode hia adwen kase ni me hwehwe opa adwuma pa wo bono ye besere wo se bra ye nsra ba mu na be invest e wo Dabo Soccer Academy na ye ma bra nye kwada enya nko aye papa Ibrahim ama on say ye opani bu aboni din no otia no watu ho anamo ye obu on so ote wa asem kura no wada on fiu kura but ye ompani fodu a oto kasa na wo de tag na sisia na wo boawo ye nim say ye ompani fodu a wo mo akoma pa nti esere wo mu nyina say wa enkura dadwen da wo so no e be se mu nyina ba mu mpanifo mu nyina mu invest na Ghana football no endru top level dem di twato wo ye empa bibia ntwato because me nka me nsem wie anasa wo pentema twa de esi masa wo ko he mitio broni na wo de ne bae no wo be justify o was yes after bibia kwa wie no mo yesa mo be players ni bi na mo de o mo akọ ekosi sen sa justify na broni bae wo ya akra be kuma sen ekosi sen okay eno no ewo unse sai broni no o ye scout ye scout any agent okay ono ye scout into ono obehwa ana won se satam oba na me boys no ene wo me pick wo no ebi susu ana obu won so pick ni wi a ni team ne ma boy ba kwa ye fa na nani abre ni hu se ni team no o ma na ama wacha se nti ebi wo a obefa akra no ene ebi won so etwa sa akra do stage bi nti sa akwantu one de eno de ya na enhye da anya big deal but project na betima ye ni yie se de akra ne kwa obeka wono enne ye wacha se eno na ye foundation no na etwa se etintim because the fan say ye high pitch na ye wo ye training grounds ye fie ni a ti se de wa fa no right room ye na o sole ya wa TSC park ne so de opeso ye bia betima ye bibia ntino insuro nyame ya adoma bibia be na sen so udi bi koye omo ade omo koye no from start justify na from one kasa team nim from me team nim yes from say justify player bia de fawa ubedi kan be bo team na ansa nti so fa justify player o de ni be rawo team nim ubeba be team na mana ema we na ma sanete se o fa akra na etwa so de ne ba na be prepare no untimi mo justify na mfaso nkwa blochile straight team bia bo justify o me prepare ye obi o e bia waso e bia o hia prepare ye obi on so o hia because obi otimi hwe se okay we akola we ba e bia 3 years time obetima ayewe na ya hwe no sa se me de Arsenal scout by Mr. Phil. On a buy or befa 2 players or they won't call FC Nance. Into a boy beba or buy on who say, oh, we won't check. Into ye bet me the knuckle. Near bones or bet Marco trials about commune, book crowd a toss of means and son a bed, a bed pick. Yes, 2 players no quay the Obia Mabium, Omina Yatima. Masabagana, Adamfa. Oh, one say a first traveling and difficult. Kakra be but your son with different plans the ma our besan the same 2 players na enya wo kwa different see our national 19 player wa on yes on so can national team for no your players different be kura ye dim bi ma Premier League for no ntino o target ni abroche nko wa dwen se me nya team no na me fa players ni kwa abroche nko kotoko has ne team se wa Kimfesa ne so mo so wa fa ne Karela ne ade enye ye target ni abroche nko Ghana obi timi be bobo ewo Premier League before so betu kwan but won say academy etwa say Ghana Premier League ne boy different from outside Ghana Premier League akura na mature a wo manembo kwaje etwa say o muso wa mature ansa
rhythm ni different from outside. Outside there, usakra na ubetima ya adwuma na yebemu abo. Ba ha na etwase ehun say wa mature yes. What say Lamila ma small boy. Sanity. Say me ehun sports mo kakra mo tima bo player ba kodi. Sanity. Nti yebesere yempanifon say omuntwa wo mani mehwe Dabo Soccer Academy. Na nka moving star kese te say adwen kese kama ye project say ya zenge ntwase mkasa bele bia na una bie mu so ati aso ade bia no so bie mu na transparent a obi so timi say o Dabo bie mu dia ma me so mi nkɔ na me kɔhwɛ die wo mu nti at times wo bie mu say no Ibrahim ma betimi afrɛ niyama ko betimi afrɛ ana say Kempon second point kwada on my godfather no yes nti no ana say aban betimi yes ana say aban ko betimi akɔ contract Dabo ye no kɔ contract say from now onwards GFA every year be a person my players say if you team me person me kasa bebele ba sa aban me kɔ contract be 5 years 10 years say me produce ni player betima produce player the next 10 years he's be obey on top notch to say the hu lami yama to say the hu kopama kudus num ye betimi a produce on top who challenge aban say on fast ad and man say Dabo with these years ye players say if you hitting to national team to from local to national to international. I'm telling you eye sika ne de ye bibia na me nso me wo nimdie no apart from nimdie na me wo no me fa adwuma bia serious me masika nkokwa when the mouse has football minim time I started here when the mouse have football ideas na say no o kasa kra also minim when the mouse have football ideas one adwuma we ankasa de nyame na de maba be wulam and me follow football ache me ma follow football ache nti e kan na masua de bebele wom what I say masua de me amitimi ko scout place bibia kama me senka memma on mine no the great ringers strikers left back left right back center back good goalkeeper and anke scout ye beto scout egu baby a on se wo backup na wo betima tu kwan kura kwa abluchira ko di be 2 weeks 3 weeks na wo pe wo steady na wo de nkrofo ba wo tu kwan obi ani wachi wo diskani nyina akọ what I say to me sira aban me say aban ni e meko contract say ye ntimi an for failure sika bia be di eho bia wonje wow we challenger Dabo Soccer Academy see you president sika bia be di ye be produce players to say de na free ban ye enye wa wo ba no ono kra de na me manage no oh okay ono de me ne bo mu team no wow yes ono me sata me ba o te me nchenti na me ne fa adwene ye no me manage no o influence ka kan so abo o ye me ba on de so ye me ba ondo na me na ase ano de ye de nyame di ni si baby to ondo ye me ba o ye Dabo Soccer Academy player to ye part of yen is it ondo what team to ondo obo for what team nti ye sre me say enka wo de o wa to say the right room for yi kudus kama din yiwe kameji player wo gina wan ka say Dabo me na me yi boys no say ebi mo ni bob brutal me na me ka cho nchine nkanfo na me say me buy na training me should have training session na ma be twa training na nkasa na me am run commentary na ma hwe how our boys and touches ni amoni amasi ko be hwade ye wo talent pa ai twase ye push wo mu gina yi what I say enti chief mensuro yesre se aban no se do diska ko wura Premier League ni ani age on hwehwe academy for no no ne se Ghana hakra na academy be 10 kra na we no diska be wura mu a be produce players bebele amo man no yes na me hwe players ni team managers ni coaches na o hwe no disrespect to we omo hwe so omo height city na omo the need respect also omo the man wunya I don't cry the abroso there be any abroso manager oh see and the abroso manager de me kura me pia de wo jimi bi obeja okay opa academy
discipline woman untimi yin academy mfim because me udi agora me san pam me fa udi agora me san pam yes oye boni so ametwi wanim o kasa pani ho a first word me pa achew o ye say ya ye kire won teteye ye de wo kwa asole o kwa asole ntino enye boni keke ye ma unya nimdi a udru pani nchen a obetimi e de abobla na ye kire wo kwan papa students who be mu ko school be a student wo mama kwan na wo maba yes yeah so why na we kita for mu fees na say no there ebi wa yen ani ahwe wo school ama wo mawie obu onso no ani wi obu onso yen ani edi ni ko school eni ama beble eni enye ze meja ma be 2 months 3 months bi na wo hu die wo na wanka sa won fra wanka abeka se masa ma bele waja ye mi di twa to ye me papa J Jones Ajiman Papa Jones Ajiman so ono na do right industry nim Jones omunyina ye beda wo mase na dana me address asemu oni kwadwo die no Jones Ajiman na ye the creative director move Kumawood ye kaso bi ye creative Jones Ajiman kwana o the star ba like ono oye adwuma on fa so oye star na onye star ono kwana flat isia se wa ma enene twa so ba set so no wa ma ade chia obeka cho se jai mema into moving bisa na Lilwin ni kwaku omu an report ontem won ba na ode mebusam eno na ma mebusam ebe bro ye no se adwuma na Lilwin ni bla kwaku manu enema wombubulu inti Jones Ajiman de o artist bia nu a wo man respect eno no so ye ka uyi miracle fi wa ye ka wo ma ayi stars ye pie pa oyo no yes like munyina no papa kuma asemu munyina ma me se wa Apostle John Pra Apostle John Pra miracle na den start but obi ode ne to aso pa ye Jones me kwakumanu stars ne bebele o eno onu ena ma Lilwin akokora first eno kwa de korinya aka yes eno no tell o pe challenge de ma artist o se ni kwan so ye one way star o divert no uza ope rope ma Lilwin pa ye nkokora wura because nani wuro ni ya man forfeit intino Jones Ajiman de baby anwa ye begina bondin bone ye godfather nyame nhira no ene na e ba sa e say no Jones Ajiman kwan ode ne fa so no aboa no elefte ne peja no enti sa ro no so aboa no mo na ma e say no ono hu no say without ono no actor bia ni Ghana ha bio o say mo a Jones a training mu nyina obi no ye big chain no big de obi ka so ye big ya big nin sen why star superstar officer ono sini owo mu no ni mu bia enye sini ye obi wo ha watwa sini ba kope ba wo ye big esin obi a watwa sini bebele de make an waja Ibrahim ataso otwa movie ba kope ena oye international wacha se Jones akola na me ebia platform ametra so akasa no e wo international ebi obi wo ha ontena sa platform ne so da obiani wa watena international platform ko check marker eti se BBC oti BBC eye interview 101 intino standard de obi a won standard ndu be che se nipa so international on marker ne ehwe na make us obi a won standard obi a won standard what I say obi a won standard kudus ye football or ye star Shatawale nso bonyum ono so ye star de make an waja ye wo Ronaldo ye wo Messi obi ani ni debate ye wo baabi wo ho a ebia Lilwin beko obi kula ehu no ye wo baabi a me meko ye behu me ye wo baabi onso a meko obi ehu me Lilwin beko ebehu no sa nete wo ye big star beti ma kwa blochu Ghana ha ya ye bo artist bidin papa bi so oni mo no what I say Ghana ha ya ubeti ma bo artist bidin obi se minimum no what I say intina enne eye normal
unjini say na bi na me ka say mo jesiri na to ho na adwuma wo sen ka mo ye ma di project movie industry na nkasa na mo nya bia say wo say awada ne football agent awa wati utimi enti ama obi yi no ho na o ye hard work sa na ho say ono kwan na ekwa e ma no timi get like etieti ankofo na so because ono na wo so oh and make us say lifestyle ne de on so obi ani ni project de make an what I say obi ani ni project obi ani de obi ani ade o ye raising enye boy man enam so am international de make an what I say yes anete eye boy man enam so am kohia judbe am ni ade no yes into obi ani kwan wonam so a what ebi ono so kwan wonam so ni say this time obetwa movie a ye premier international de make an what obi ani how a odin direction be de ebefa eye school yetimi start no obi apa ni way aha yes in some is out how na say o fellow actor be say o ye big chan mu nyina amunya so bia amunya so satian nyepe uji tum say o ye big chan enam se wiase satian nyina nyepe obia woni bibia ogina ye obi wo a ohu lewin a ohu di obeye wan rekro be da for mama na tieti ane so ye obi won so ohu lewin kro betwam ni hu ye nahi wata sane ye obi won so betime hia me na lewin mimo no beba me nchen on kolewin sane obi so betime hia me na lewin obetwam abo na kolewin obi ane ne fans de me kan wada e obi ane ne fans enti obi ntimi nchama bi nka say the whole Ghana me nkwa no obi afili me but obi ane ne de obi ane ne fans enti nam se nsatia we nyepe what I say nsatia we nyepe se bi wasin bi what I say enti ena obi anso obi ani wo bele mete ne ho enti so hu ne se on ye top a ene eye ono a nayi de me kan what I say ono a because mimi jan we me le mete me ho de me kan what I say me so me hu mo se me ye top because me so me dru top what I mean let me say me ye upcoming artist no what I say nti sanete obi anu a odin sabenkum be che ni kronkwan nti de kwadwo ye ne onifo I was watching him say officer ye bigger e ono ne lie e ono na adwene ena make ka say obi ani ha wo hu ne ho ana de make kan mebo obi ani ha wo ebi obu a opa ni petwam obetima busanse ebia Ajaku enelewe hwana oyede open asem obi wo ajaku obi wo lewe bela samwa won fans we won fans style bia won fans what I say and obi ane ne time what I say this time like in a jina na so this time I'm telling you nobody doctor like it obi ane ni season enye first time America obi ane season this time baby anu like jina obia advert this time who advert ni project sanete system enye se nipa ni atwam ana asese yo sanete se ye benya ajako na akrobeto na we still nipa no system but den a obi be topic sana adwuma ne tie CEO of Dabo Soccer Academy ena yede na edi nkomane besra oni team ni kakra na ja yede nkomane kakra wo wo ho na me mpese nka me ko ho balista no me say Dabo e wo bi kakra obe kan dia fa me be na me focus san nkomane nka me sen kan no ye be sheda bodu nko an sepe ba de be wremu kakra ne no at least say o say ye wremu an kasa ne akodo kakra Director Johnson Ajiman more them ebaye Dabo Papa Kumasi Dr. Like because ono kwampo na de Kumasi ni kokuma ni kwa tu kwan kwa bochi first mekai that time now na say obi a office oye o boss o director o papa na obi cassette ya no sa e hye won oh ye wa chira ya na high because me first there Jones ade Lilwin ya akokra na meme wo ho akwantin fiwu na meme wo ho e na ode ne ye what I say e na wo hwe nkokra fo wuro na ode ni twa to aso what I say intino eye ade a me na meme wo na on se bi wa me hu ni se e bia promo na bi odi promo na adwuma no what I say because Lilwin respected directors ope director akwadwo ba ne set so a
Woma oye like untimi entwim fa ne so on say ye wo director bu abetima ye o data misro metama so data misro mama 2 days data oboa nye Jonso Ajima nko ana o ya atiso ye hwan opa onwie wa kasa woko ye mani 2 days ana ye mani 1 day onye on fiu kula obeka se unye ejai inti sa director no onye ni pakato inti na mu se bia na ya agro for hype what I say because Lilwin minimum no men ko set so hu said kwadwo director bi ayi anoda even we small director kura na kwadwo be ma respect ena kwadwo nso yo bi a satam oba set so kura na okwa omo oyo bi a na otaye crew for na doye crew for no sanity nti ono ankasa de mekwa mi hu se wadidi director na producer bi atam no ebi nsi kura yes inti promo o se ekosa level no promo inti o ebi Dabo Soccer Academy inti no ka cassette ya wafa o cassette akotoko o cassette house of folk all because of so person amount for who players inti obi ane kwan ofa so a wode marketing adwuma what I say but minimum say bi after adwuma no ebia obi a watia ne na so bi ebi obehwa yeden asolve what I say because Jonso nyani paketwa onye director ketwa o Jonso me say so no ye star now de o ka kire ne say wa flower ma ade nchi no de obi twa ni adwuma ne so beko into say nipa wo nyani paketwa what wo mu nyina so ye Miracle Films emma Jonso Ajima from Miracle Films what I say nti no wo mu nyina ye akuku danfo didachi bia se nyame to nsempa obetimi abetwa ni bia heavy pound so target sini we de me yesini we e de gina ho for double BBB production na say double movie production na amanfo won say adwuma no wunyae na mom still obetimi abi big bia antimi akoda level no so be premier na o target international any time ne so bibia be simple ensuro kra time ne so everything will be sorted why say no a bomb pass ye be shia ye be nya aboafo ya team no because me pese me Ronaldo ana Messi ba ko Dabo Soccer Academy it might possible yes should be am Kudus no me pesa eno ni me dream player bi nyi ne ho ma wiase nyina hu no yes ebebam udi ma me small time ebebam ntino madam ase nyame so yes that's a president of Dabo Soccer Academy enti now number B obi pese obe support team no obi pese obo investor bi ebia broni ka brofo han ka kan brofo nefka ka che broni bi se omra meboa team no ohia investors fa brofo kakra brofo hwebi dabi omo hwe say o ka brofo na broni betimi anya attention no wa hwe enti enko no English wa we okay I think that Dabo Soccer Academy need support. So if you are an investor, you have to come and support Dabo Soccer Academy. Any support you have, we will receive. Then we say thank you. Everybody in Ghana, outside, everywhere, please come on board and support Dabo Soccer Academy. Thank you. Dabo Brofo. Brofo do ya de na se mi tu kwan bia u ko abrocha me ye nhada ebia ye na agro but me namfo entitwi nyina ye de ne kasa me ko ma kai kasa be nam kan blofo yes ntino na ye language ye simple ade ko ba bia be ko number ben ana ubetimi afre anywhere timi adin ko okay me yam o de beto ase ana memobo obobo ebetimi so dia so pese yam fanto so ebetimi dia to so ama for sponsorship be for any info about team be obi person no din komo for team no ho bia no o number na social media handles bi o ade nyina tutudwa na amanfo team follow team na hwe omo short videos bi ade tutu yeah social media handles yeah Dabo Soccer Academy TikTok Facebook Dabo Soccer Academy baby Instagram Dabo Soccer enwane Dabo Soccer Academy no enwane wo nti se bia obi a bia opese oreche
Orechi Biano, Obetimi neighbor, Obetimi Arechi 0240 0240 30 87 21. 0240 308721. Yes. Inti yebesa de ato ase. Bibia ni akontate yen a onsa bekan. Inti mesre bibia ni akoso no obetima chat yen obetim bibia. Enye dabo me hwe usini na manager wo ho na say bia no obetimi aka raba uya na ode nkomo na yede ato. Ana e bia wo frɛ no nso na e biza obetima chat na ma wewe chat nko a. Yes, 0245 32 48 31. Yes. And also between CEO, President of Dabo Soccer Academy, and Modi and Como. Yamisha, oh boy, Juma, and what prove it, we are seeing as we are seeing a determination. Any Onyame de chawa no de achawo nso inshallah. Chia Polino mama. Polino, shout out. Oh. Mena me ma Polino. Emetobom. Polino. Mamentonka. Okay. I mean shram. All right, Titi. Hey, players, mommy and Koy na. Mama si jama ba kuma me na me fan Koy. Why no jama leader? Jama leader na why? Mama me jama ba Koy na me fan Koy. Jama leader. Mommy and Koy yako. Do. If I shadow, boom, hey, boom, Van Dyke. When Jamali Dawi, Mom, Boy, similar. Hey, One time.
Captain wow capitano wow captain besa o ka bibi kakra de kire Ghana for omo efili but omo ma chise munya mbeja na chise munya momra captain chi mo mani mora na captain dey na oka Dabo Soccer Academy una other team na no dey na oka cho players any omo mo hwe sabre. Okay, so far asem kakra me kan say there will be bia support Dabo Soccer Academy ase no bia o yin sika de boti ya de bo team no bia no ye de kan say Yankopon hire obi bia na omo nkoso anye adom na emu bebre hia moa ti omo nkoso ana omo nye moa na de akwa be sere no dey na oka che president so president Dabo. Oh, dey ka che say Yankopon hire no bebre san say ni pa nyina na odi ni sika ebe free amanfo ma be bo omo che de oye no ti de na asepa anya me nkoso hire no to nsem. Fantastic. Obi betimi aka. So far team no uwo vim bi say ahana o bono dachi bia no u dream as a player no betimi abema ma. Na so ho a owo echirika ho de we team no de kosoro ana nyama ye boss o hihye ma last season te player me no mo kwa broche. O ma ko try o ma won den. So this season say open say e bibu sakọ ye wo vim say yeni na before next season kra be brain ya say je manager dey so je player mo wa say je so ye ejuma no ejuma ye shebre bet ma ye na before next season always aba ye face obe ho another set na be san ba yeni na ye go abroche. Fantastic. No omo mo ko abroche bi wa ha na omo we oh mo ko abroche no mo we oh chama na wa ko abroche ba na o jara ya wako Dabo Soccer Academy edi watu kwa aba o da obi ase akwantu ne ekwan ne da nyemaja ase e say ekoduru won emwa ode ye den eboa ye ye say yetimi say Dabo Soccer Academy nimonyam ad say team na ye den akodu pepenso no da manager ase obi a oye mai okọ ni na ehu ba so ye do see feel say mo nye training first a ne abrofo ne mo no ja pressure be ma na na pressure be enu e say ye ko na eni die nko a e say e wiase de woni die a o ye bibia ye den e ye fe sa na ye de ko ye it is about the abesa team na nkasa abesa biem na wasa ko no akoye one of the best players e benya e wo Ghana ase ya da wase pa well ntino aha na de ye nkomo no nyina besi ye ne Dabo Soccer Academy ene be shia o mo training grounds measure up time na maba na mo ye training so maba be twa training session no na Ghana for how mo training mo ni mo coaches mo si relate on the field ye corona mo nya yam ka hip 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 hooray